Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Pekei ke balak jaya katanya kacik persiang pan yok pan filter ya kena ke lembag itu ki lat kelenti hakwa ki layat kena kenrok pek rak pen prai ni ke kenrok kathi barok kelak tu ceti sa ka penta jong ka terus kani ngade jong ka SRGT kani ka jaka bat sini siliang pada kani ke kala kani ke kala room sendan syadu ki triu yeng jong ini ki badan nak ni ka penta kila da fisko galong ka eke ka bangidan kam pan highlight sa chupek ya Kejing pemelak ban pendap ka Smart City Project kelapun long lang kenya penban yakin nong syong kini kala jah sau folong hapolo hak bagi beri basyong basa hak benta basyapo jong ni kayeng ki hak ban pet kerat na layeng naman buka yeng bagi sa clash lay badap dak jabo ki berung wat syadu syapo yeng ru Utara jong ni kayeng uba Andrew Thaba ulay thu ba na do sau pho ni Sun Post na menjua kampat jujah hukum ni wat kapor lap baru rede hak ni Arsnam baladam balas dang pentrai kini projek kelajah hukum ni ulay thu ba ula pentip syagi buar bahalor hendri kim syim na laban weng yak ni kajing Ulo ang bawat tang menta badang syuslap malu malaru kalong kum ni kat no tamlay ha kapor liur. माथि बाट पूरा आको पूरा प्लेन बथि Kadap rio no menen. Ketika dapung seli itu hi. Marsteng, tik marsteng. Kamu kadap rio ni? Oh. Nah ini kan kedapung be. Pasti sudah baru, pasti sudah. Tak gini saya ketian kalau punya boros ni. Saya nita asma ekta. Kani ka Smart City mo kadon jing jan. Kalau thut hisha bapak nomor bagi sna ki yang nampak Smart City sama kener kam ragunta nomor Smart City kemudian punbha ya ka sormo makani ba thon koi ragunta kalau orang nak kompong nomor basna ya kani hukum kamyai bai sur hukum jai barabor ka rung ini sini hi ragunta ni rasa sapo lahat mani su ada belum berborong kecil sudah sapo ada ayat pun koi hadu mentar ada karung bayi, man baslap mata karung bayi. Slap malu malaru kalarung bayi. Karbang musuh ada slap, na flat kano ori sawi-sawian, senyum juta umrah. Tepat juta resi untuk kita. Minta nado mesnakan ni larung bayi. Slap kan saru larung. Ini sebenarnya sini sebelum badan tak ini, wei apeli sini, jing bahaya hi sama. Minta lah habis salut tu ya. Kamu kidi terayin jong ni kaya. Biar dia susu basak tak. Tang 10 hi. Kamu kambun kani ka sakta bun kani. Kani macam ni pajurung umrah mensuah sisi adalah kani posnan han. Apalagi ada san posnan yang posnan pajurung umrah mana ru basna kani tangan ni arsnam. Naru basna hi larung Yang makadega bapak kadisi kai. Bila ada ko audior bersuara waktu dah masuk kelas sisi nam haka alaga rapuar. Kalau ajing to, ai tidur video suruh, ai sosial media ru, kayak gila paweng tang support, gila warsna biang patita. Kamu pila nak kalian jong pilong pila ujor kan? Laura, lada ujor, lada ujor. Yang paweng tang tu hi, tang sipang hi, paweng lut hira,
Lai itu ibu kisah sedang yang berkira sedang siapa yang sedang masih sedang perintah pada ira por slap baru pada kayom slap baru takum ni. Asal ada kayom slap leta nali itu orang. Dari penjaman ni tak kamu nali itu orang. Habadum dia takum na. Ya katiarnya punya dah itu mesin beriu na nali itu di tulung di basah dia. Dalam tulung ru. Macam pada ni kau kedafla kena rokat kaya bakalan tilai jang ni. Kamu juga jengja, iya, rasanya stay. Kamu juga orang kumra. Mana rupa sih nak ni wadah ketika madan ru tilai iam. Kan hirup aja kita umra sini iam. Menela madan lu ternyata kau suka. Nomor kawan pilot kita kami aja itu isu tak kau. Lima hi bagi sah. Wadah ki engineer tu kan iru pila pay atau ke arazar kuaru, korbo flat atau kau nyilakon ni kiam. Kilai wan ni. Kilai pay hi dah tak malah jauh kilai hi makiru. Bakal arung baka dan siapa ia dari tumpoi harus taruh kita tumpoi kilai ihi makiro ma kataro ki wan sinabi ang kita sa ko kanini ni